O sa hopola mohlomong hore sohle seo ke ile ka bolela jwalo nako e fetileng ka sohle seo Mareka a neng a se ngola e ne le ho araba dipotso a kgodisa bao e leng babadi kapa batho ba tlang ho utlwa ditaba tsa efankgedi ena hae. Bana ba batla ho tseba na batla hore batho bana ba kgodise dipotsong tse ba nang le tsona a ba bontsha efankgedi ho ya ka yena. Mohlomong ntso hopola hape hore Mareka o na ngolla batho ba sokolohetseng tumelong ya boKreste mane sebakeng se bitswang Roma kapa naheng ya Roma. Ditaba tsena tsa ho phekolwa hwa motho ya omeletseng ditho ka Sabatha e re fumanang ho Mareka kgaolo ya 3 temana ya 1 ho isa temana ya 6 ebile e nngwe ya dintho tse ekeditseng lehloyo ho Jesu ho tswa ho Bafarisi le bangodi. Seo re se bolelang ke hore Jesu o na thulana le boemo bo kgahlanong le yena e le bo tswang ho Bafarisi le bangodi. Nako yohle fela ha a sebetsa o no ba le ntho eo a thulanang le bona. Taba bobedi ne le boemo ba meya e ditshila a lokelang hore a e lwantshe e neng e sotla batho. Jwale taba ya boraro e ne e le eo Mareka neng a e bene le hore jwale re bontshe hore a bontshe hore Jesu o ile a hlola. O hlotse dintho tseno, o hlotse Bafarisi, a hlola Bafarisi sta le bona Bajude. Ke re Bafarisi le bangodi yaba o hlola le yona meya, a hlola le meya e ditshila a nna e hlola. Jwale ha re shebe boemo bo hlaloswang ke Mareka kgaolo ya 3 temana ya 1 ho isa temana ya 6. Ke bua ka context moo ke ntho e ke buang ka yona ile context. Jesu o ile a tloha ka Sabatha jwalo ka mehla a ya sinagogeng ho ba fihle teng o ile a bona ntho tse pedi a di bona ka mahlo a hae moo no kerekeng. Taba pele a e boneng ke motho ke enwa a keneng ka sinagogeng fela ho bonahala letsoho la hae le sataletse le sitwa ho kobeha ho hang. Ke taba pele ya e boneng. Motho ke enwa ya sataletseng letsoho le bonahalang ha le sebetse ho hang o tlile tempeleng. Taba bobedi ya e boneng o bone Bafarisi le bona ba kena ka hara sinagoge mme ba bile ba mo hlokomela hore Jesu le yena o teng, empa ha ba mo hlokomela hore Jesu o tadimile enwa ya nang le letsoho le sa sebetseng. Ya ba le bona ba mo sheba ba sheba le Jesu ba re wa tswa Jesu ka nna tloha a nahana taba ya hore o phekole motho eo. A re motho enwa haeba ba ne ba re haeba motho enwa a ne a ka kgona ho tla mo kerekeng a itlisa ka boyena, ho bonahala ona mosebetsi ona wa ka phekolwa a ka bantsa o etswa hosane ka la hosane ha e se letsatsi la Sabatha. Empa ba re ha Jesu fela a ka o etsa mosebetsi tabeng ena re tlo mo qosa hobane o tla ba sebeditse ka Sabatha. Ka ha Mareka a totobatsa hore Jesu ke Modimo, a hla lemoha ho hang se ka pelong ya bona sa Bafarisi a sa se fumana hantle, mme ha a sa hlokometse a utlwa se ba se buang, yena o la hlokomela hore
ehlile ba batla ho bona na o tla etsang ho motho enwa. Mohlomong ba sentse ba lakatsa ho bona motho a phetse, empa jwale ba bona hore ke Sabatha, ba na Jesu a ka phekola motho enwa ka Sabatha ka tsela efeng. Mme Jesu ba bona e le motho ya tlang ho nka kgato ya ho phekola motho enwa. Ba re ha ka etsa kgato eo, a ka nka kgato eno ya hore o phekola motho enwa, bona ba tla nka kgato ya ho mo qosa. Mohlolo ke hore Jesu o re ho motho eo, ho motho ya tshwereng, ya omeletseng letsoho, o re ho yena, ema mona hare. Eo a fela a ema hona moo Jesu a nang mmontsha teng hore a eme hokae. Jesu ha motho enwa a eme moo, a retelehela ho ba Farisi, mme a etsa potso e dintlha dipedi, mme ba lokela hore ba kgethe e nngwe ya ditaba tsona tseno, hobane potso ena e ne e hloka karabo. Taba ya pele, potso ena e butseng e re na ha e le ho etsa hantle le ho etsa hampe, ha e le ho pholosa motho kapa ho mmolaya, ho lokelang ho etswa ka Sabatha ke eng? Potso ena ke kgolo eo Jesu Kriste a e butseng batho bana, ba lokela ho ba maarabe. Bafarisi ba kgutsa. Hwa se ke ha eba le a mong ya hlamisang molomo ho araba Jesu. Ditlwaelo tsa Bajuda e ne le hore motho a ka phekolwa ka Sabatha ha fela e le motho ya kulelang lefu. Jwale enwa ha ile mona a kgonne ho itlisa kereke tempeleng mona kapa sinagogeng mona, o na le monyetla wa ho phela e sita le letsatsi la hosane a ka nna a sebetswa kapa sebeletswa. Ka lebaka leo ha ho hlokahale hore Jesu a ka etsa mosebetsi wa letho ho yena. Empa Jesu a mo phekola a tseba hantle hore jwale ba tla ya mo qosa, ba mo qositse, ba tla mo qosa, ba mo qosetsa yona taba yona ena eo a entseng ka letsatsi lona leo la Sabatha. A tseba hore o qadile ditaba, ba tla re ho yena ha ba mo qosa, ba tla re o robile molao wa Moshe, molao wa bone, ka ho hopola letsatsi la Sabatha ho le boloka, ho tla sebetsa ka mesebetsi ya hao yohle ka matsatsi ana, empa tsatsi leo ke phomolo ya Modimo, ya Morena, o keke wa etsa mosebetsi le o mong. Ba re o tla qoswa ka molao ona. Empa Jesu ke ha mo phekola pontsheng ya bohle, sepheo sa hae e ne le hore e mong le mong a iponele hore ditlwaelo tsa Bafarisi di fosa ho le hokae ho sepheo sa Modimo bathong malebana le Sabatha. O na lakatsa hore batho bana ba ka le bona ba itlhahlobe. O na lakatsa hore bona Bajuda bana kapa Bafarisi bana ba itlhahlobe hore na ba ntse ba le tseleng, ba ntse ba tshwere thato ya Modimo na. Ke ntho ya pele eo lebaka la hae neng a etsa taba ena, hore a etse poaneng, pepeneneng ya batho. Taba ya bobedi eo a entseng taba ena ke o na ruta, Jesu na ruta ka ketso hore ha ile hantle Sabatha e etseditswe eng, e leng seo re se bonang ho temana yane ya bone. Temana ya bone o fumana hore e tle ke hona mareng. Jwale taba ke ena, ke Sabatha. Na Sabatha e etseditswe ho etsa hantle kapa ho etsa hampe?
na Sabatha e etseditswe ho pholosa kapa ho bolaya? Ba thola ba se ke ba araba potso ena. Ha ke re bapise ketso ena ya Bafarisi, mme re ke re itekole le rona tlasa seipone sena sa tjena sa tshebetso ena. Bafarisi ba ne ba batla hore Jesu a tlole molao. E ne le takatso ya bona ho ba bona ba tlola molao wa Sabatha, ba tle ba mo qose. Taba eo ka boyona e kgahlanong le tsela ya lerato. Hono ho ba ho etsang ho lwantshana ke hore ba tjheile Jesu, ba mo tjheile. Moapostola Paulus o re mane phuteng yane ya Korinti o bua mo a neng a bua ka lerato, o re lerato ha le thabele bokgopo, lempa le thabela nnete. Ke lengolo la pele ho ba Korinti kgaolo ya 13 temana ya 6. Ang re shebe taba bobedi. Bafarisi ba ile ba ikwala ditsebe, mme ba qetella ba sa utlwisisi Jesu hantle, mme ba itswella pele ka se mehopolong ya bona. Ba itswella pele ba sa bone, ba sa utlwisisi seo Jesu a se bolelang mona. Sena se atisa ho bonwa hara rona moye motle, le wena moruti, esita le wena mmoledi. Ntho ena e bona atisa ho bona la hara rona re le badumedi. Batho ba bangata re ba hlotse fela ka menahano wa rona. Ba bangata re ba hlotse jwalo, re sa sheba nnete yohle, re bile re sa shebana molao wa Modimo ona hore ba bang batho ba kgaeletswe, re ile re ba kgella tlase, ba bang batho re ba kgelletse tlase e le hobane ba etswa malapeng a itseng, e le hobane le batho ba difane tse itseng. Ntho ena eo e bonang ho Bafarisi ba etsa ka Jesu, ntho eno e re atetse, e teng hara rona. Re tshwanetse re e lemohe, mareka o leka ha o hlile o re hlokomedisa hore ntho e tjena ho ba le tsela eo ho bonang ntlolo ya molao e etsahalang bakeng sa Morena Modimo ka sa thato ya hae. Taba boraro, Bafarisi ba ne ba sa tsotella hore motho ena o fela a phela kapa phekola kapa tjhe, ba ne sa tsotelle taba eo. Re lokela hore taba ena ya bodumedi re e shebisise hantle, hobane ho ka nna ha fella hore motho ke modumedi. Anthe ke ntho e kang lebitso fela, ke lebitso le motho a ka reng ke mokreste, anthe ke lebitso fela. E hlile ho hang bodumedi ba nnete ha boya ho yena se tse lebitso fela. Bodumedi ba nnete bo tsamaya le tsa bona. Bodumedi ba nnete bo tsamaya le tsa lona, e leng ketso e molemo. Ke seo Jesu Kriste a se rutang thutong ena, hore ba lemohe ka thuto ena ka sona se sa sentseng o fedisa thuto ya hore ba itemohe hore e se ke ya e ba lebitso fela la hore ke badumedi. E tshwanetse hore bodumedi ba nnete bo bonahatswe ka tshebetso. Ho lokelang ho etswa ka Sabatha ke ho feng? Ke ho etsa hantle. Ke potso eo a nang a e botsa, nna ke ho etsa hantle kapa ke ho etsa hampe? Se tshwanetseng ho etswa ka Sabatha ke ho feng? Ke ho etsa hantle kapa ke ho etsa hampe? Ke ho pholosa kapa ke ho bolaya? Anthe Sabatha e etseditsweng? Sabatha e etseditsweng ke nngwe, ke eno ke etswe tshwanetseng ho etsuwa ke eno e thabisang Modimo. Ha e entswe ka Sabatha, ha fela ho entswe ho hotle.
ka sa ke hona ho thabisa Modimo. Ha ho entswe ho pholosang ke se thabisa Modimo. Jwale ile le pakeng tsa dintho tse pedi, hantle le hampe, pholoso le poloko. Pholoso le poloko ke tsona tse hlokang ke Modimo. Hantle ke ho hlokang ke Modimo, hampe ha se ho hlokang ke Modimo. Polao ha se ntho e hlokang ke Modimo. Tsena ha ba ka ba di araba, empa ba ile ba ikgethela ho kgutsa tulo. Rona bana ba ithutang thuto ena ka jeno, kapa ba mametseng thuto ya ka letsatsi la ka jeno, go lekala hore re hlokomele hore re ka nna ra re motho a ka nna re ke tsamaya kereke hantle, ebe le ho tsamaya kereke hantle ke phetho, ebe ha o letho ho moo, ha hona letho, ke taba ya go fela motho o tsamaya kereke ebe ha o letho. Re tshwanetse ho ela hloko taba eo hore bodumedi ba rona se ke ba bodumedi bo jwalo. Ho tshwanetse ho be le diketso tse bontshang hore na motho ha o le modumedi o bolela hore ha re entemaneng he e nngwe mo a reng a ba habanya ka bohale. Ehlile Jesu na halefile kgatlong lena hape ona a halefile ka lebaka la bothata ba dipelo tsa bona tse sitwang ho bona se pelong ya Modimo. Pelo tsa bona di kwaleile, mahlo a ho bona ha di bone seo e leng thato ya Modimo. O halefile le nnete mona mareka o boetse o lemosa babadi kapa bamamedi ba hae efanghelien hae hore Jesu e ne le motho a utlwa bohloko jwalo ka motho e mong le mong, mme a bile a halefa jwalo ka motho e mong. Wa bona qalong mane ke bontshitse ka re o na ntse a batla ho bontsha hore Jesu Kriste ke Modimo, empa hape o betse ho bontsha hore e ne le motho ka botlalo, mme le kgalefo ya hae o halefa jwale ka a motho e mong le Modimo a ka halefang. O na halefile ha bona batho ba senang kutlwelo bohloko, hape o na ba halefetse hobane dipelong tsa bona ba ne ba re Modimo o tla thaba haholo ha a ka bona ba bolaya yena Jesu. Bana ba nahana hore jwale Modimo o tla thaba haholo ha ba bolaya Jesu, ha na le ho bona, ha le mona e le hona, ha o bona le mona a batla ho phekola motho ka Sabata. Motho eo a entseng jwalo o lokela a timetswe, a fediswe hanghang. Ke tse bana ba di nahana. Ha re shebe karolo ya bobedi ya temana eo ya bohlano, o tlola letsoho la hao a le otlolla. Ke mantswe a Jesu ana a bisang ho motho yena eo a o meletseng letsoho, yana o meletse letsoho, o ho yena o tlolla letsoho la hao. Ha ke re taba pele o itse tlotle mona hare mona, ya ba o tloha mane mating a fihla ema hare mona a botsa ba Farisi he hore na ntho e ntle ke efeng e tshwanetseng a e etse na a ka e etsang moo. Mme mona jwale hore ho yena eno o tlolla letsoho la hao ya boba le go tlolla. Ha re shebe tjena le yena eno ya fodiswang, ho lokela hore ho be le seo a se etsang. Yena eno ya fodiswang ho lokela ho be le seo a se etsang. Hoja ha ka dumela ho tlolla letsoho la hae, a ka ba so fole, a ka ba sa fola. Re le ba Kriste re lokela hore re be le seo re se etsang. Tumelo ha ile tumelo fela e sena mesebetsi e shwele, ha e phele. Ha re temaneng e latelang, Bafarisi ba ya kopana le ba Herota. Mona batho bana e ntse se batho ba utlwanang, ba Herota le Bafarisi ha ba utlwane ho hang, empa mona ba kopana hore ba thusane hore Jesu o tla bolawa ka tsela e jwang, ho tla etsela jwang hore ba tle ba mmolaye. Seo re se bonang ka bodumedi
re bona ha bodumedi bo ya pusong ho batla thuso ho yona. Ha kereke e ka etsa jwalo, e kotsing haholo ya hore thato ya Modimo e ka behellwa ka thoko, hobane ho tla bo ho botswa hona ebe puso e reng. Seo kerekeng e lokelang ho ba sona ho se etsa ke ho kgothaletsa babusi ho etsa melao e tsamaelanang le thato ya Modimo. Ke sona seo kereke ka se etsang, e seng yona eo kopa ka mane hore e ke fumane thuso ya rona e thusa jwang. Momamedi, ka nnete ke sa nkile thuto ena kgaolo ya pele, kgatlo la boraro, kgatlo la pele, kgaolo ya boraro, temana ya pele ho isa temana ya botshelela. Mme ka nnete ke thuto e fellang mona ka jeno, ke thuto ya 23. Kgotso e be le wena, kgotso e be le wena, kgotso.